a samo teži ka približavanju uzvišenom Allahu. I njegov posao je uz ostalo življenje da se što prije približi uzvišenom Allahu dželešanuhu. Znači, ne zanima ga ništa drugo. Imaju ljudi koji su određeni u tekiju, koji se zovu rehberi. Oni su zaduženi za pratnju određenih derviša i napredovanje njihovo. Rehber obavještava šejha o svakom dervišu. Znači, ta je to provjera, tako se to provjerava. Što se tiče džezbe, ona se provjerava da li je istinita ili lažna. Jednom iglom, čuvalduzom, probode se taban, pa ako ona oskoči, znači džezba je iskrena, prava, a ako probije petu ili ne oskoči, znači džezba je lažna. Što se tiče toga, znači ništa se u teki ne može sakrit niti prevarit. Svaki derviš dolazi da čisti srce od hrđe, od ružnih misli, od pohota, od požuda, od strasti. I on se u teki dorađuje i glaća svoje srce. Kad ono bude čisto, kao ogledalo sjajno, onda je podobno takvo srce da prima milodari sa nebesa od uzvišenog Allaha dželešanuhu i nikakve prepreke nema tom srcu da primi blagodati uzvišenog Allaha. Znači on je dobiva, ali kad bude čisto. Samo oni čisti uspjeće, a oni koji nisu čisti ne može uspjeti. Jer ne možeš derač kamate da digne ruke i da čini dovu. Ne mere mu dova biti primljena, trebaju usta biti čista da se dova primi. Sa nečistim ustima razgovarati sa uzvišenim Allahom preko dove ne može. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون. Rifaje su bile prije poznate i u Sarajevu i bilo ih je. Međutim, kad je jedan šejh umro, preselio, Allah rahmetelje, on nije ostavio nikome da čini zikir, odnosno nije nikog povekilio, niti dao da bude šejh, i tako je se to vremenom ugasilo. Međutim, i dalje imaju u Sarajevu rifaje, doduše u malo manjom broju, ali imaju. Ali zato imaju u Varešu, imaju u Srebreniku, imaju u Velikoj Kladuši, ima širom zemlje. Inače, najviše rifaija ima u Prizrenu, odnosno na Kosovu. Imaju u Makedoniji i eto tako. A inače, bili su zaista rasprostranjeni jako mnogo. Međutim, sad, što se tiče Bosne, u Bosni najviše variraju Nakšibendije. Nakšibendije, Kaderije i eto, sustižu i rifaije. Lillahi l-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammed. Što se tiče tekije, ona je došla snom. Znači na snu. Da se treba napraviti, gdje se treba napraviti. Tačno na mjestu. I znao sam grad gdje je treba na mjesto, ali nisam znao zemlju. Međutim, otišao sam inako prohodu i svratio sam u jednu kahvanu da popijem, eto, kahvu, da se malo odmorim. Međutim, na istoj toj kahvani vidio sam da ima neki plakata na jednoj garaži. Prikućio sam se da vidim sve prodaja zemlje. Najdem, zovnem tog čovjeka iznutra iz te, to je kao jedna soba bila u garaži napravljena za prodaju te imovine. I on je mene vodio na 3-4 njive. I gdje god me dovede, ja hoću kupiti. On misli da sam ja kupac.
Ali ja kajem nije to. I onda on meni kaže nakon treće, pa dobro, Ljudino, šta ti tražiš? Imaš li još ti? Ja imam još jednu. Njivu, pa ako nije ta, ja ne znam šta vičeš nije ta. Čim je me doveo toj zadnjoj njivi, čim sam ugledao obalicu i bunar, rekao sam, to je. Odbodi mi ovle do ovle, koja ne mere mora po redu. Ja samo hoću tu gdje sam sanjao, u sebi mislim, ovdje, kaj može, ali tebi je skuplje po kvadratu, toliko i toliko, nije sad bitno koliko. I ja pristanem. Nije to neki para, možda 2000 više maraka. Međutim, kad sam ja to pazario, on meni kaže, slušaj, imam bolesnu, taj prodavac, ćerku, treba perisat oči, da li bi mi dao ti 3-4 hiljade maraka unaprijed da ja mogu odvesti je u Rusiju operisat oči. I ja njemu dadnem 3000 eura, to je 6000 maraka. Kapar je, nije ništa potpisao. Evo, moraš me reko prevjeriti ako hoćeš. Međutim, ja sam ošao tam, sredio to i njega zovem, hajde potpiši. On dolazi i kaže, sad je tebi jeftinije marku od onih svi što sam prodao, zato što si mi izašao u susret i dao one pare na povjerenje. Ja sam to kupio i napravio, ljudi su pomogli, razumiješ. Imam dosta drviša u Kanadi, u Toronto, Ontariju, imam tekiju ogromno veliku, ima veoma mnogo drviša. Sa muhibima onako 120, možda i više, ali uglavnom tako, i oni su mi pomogli isto, i eto tako. I ako Bog da, to je ta koja je izašla. Međutim, ima tekija koja se pravi na proljeće u Kladuši, papiri su gotovi, također naša tekija. Mi pravimo tekije sve na 8 dimenzija, kao Al-Aksa u Jerusalemu. Tekija je, dakle, vaspitna ustanova. Ne samo da se obavlja zikir, tu su dogovori i učenje, znači vaspitavaju se i dorađuju derviši uz učenje šerijatsko i sufijsko učenje. A cilj je također približavanje uzvišenom Allahu Đelešanu. To je cilj svake tekije. Tekija u Bosni, alhamdulillah, ima mnogo. Istina, nisu baš u dobrom skladu, pošto pojavi se svakake smutnje. Istina je da nekad šejha ne može. Razumiješ? Ali svakom je otvoreno, svak živ može da dostigne prosvjetljenje ko hoće uzeti. Svak živ može da postane evlija, samo ako želi, ako je iskren u tome. A nemojte zaboraviti, jedna tekija gdje se nalazi, ona 100 kilometara u priječniku daje dobrote svima. Spokoja i mira. Bismillahirrahmanirrahim. Onog časa kada tvoje oko ne bude vidjelo ništa drugo osim njega, osjetit ćeš miris vjetra kao starac iz Kenana. Ali, kada se predaš, tvoj život nek je žrtva njemu, zbog njega tvoje oči neka plaču. A Muršidov život je žrtva Muhamedu sallallahu alejhi ve selem. Zbog Muhameda njegove oči plaču. On je vratar pred vratima Muhameda i stalno upućuje molbu: ne tjeraj nas sa tvojih vrata, Muhamede. Lice nam je crno, ti nam ga učini svjetlim, da i mi budemo veseli, o Muhammed. Mi smo puni grijeha, o Muhammed. Svakog trena ti si naša nada, o Muhammed, o miljeniče. U mene familija sva ulema, sve mule, i ono od svog oca, Allah rahmetelje, od svog amidže, od knjiga, od svog djeda, pradjeda, koji su evlije bili, dokazano, razumiješ? I još i drugi evlija je bilo. Ja samo, dakle, govorim istinu, nije to ništa moje, ne treba mene ništa, ja ne tražim nikakvu materijalnu neku korist ovdje.